Biyag, di tao. At ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalan di anak ko, para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ha? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay, kasangay di ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko, umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasigan nateng tisidsidan nyo kani Karen nakanak ka. Imay kayo matkayan niti birthday party. Insan Karen. Wan, Insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapnaw kikita tayo diti paskan. Nabayag nga minan ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay, Insan. Laplapdan nak ngamin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo. Numapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apa nagsinay ka? awan, Insan Joel. Di bulatan ni kaskaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kas lang ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen anak ko, nasapa kami ngamin anaulila. Siya tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputan nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim Leslie, anak ko. ngam no agsasaon niya Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adimulatan ni kaskaso dagiti bagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyaramido mi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jebalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balayda. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ijayan. Nanang, Agtalinaan ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Nagkapwa maya. Napan ko pinasir di talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Hindi. Apay ngayon ako ta. Kat pag nanaidan may pailaan kinikarin niya anak ko. Pundat lagi tinagawanan na naganak tatisular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numariti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan may kinikarin. No mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo langan ni Jetal Talon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya?
Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mat nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyo nga agasawa. Uray pa, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti dayja balay. Di mo kumamot bukodan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang isulang tagnumar o nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkapsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukodan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang nagsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukodan na ti family house, may. Kaya't ko nga ilako nan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang may, auntie. Pangaasi yung. Ang lukuyan yun ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay ang napanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apaya kayat mo nga ilako ti sular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. At dangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman paya kasapulam ti kwarta ket nagbaknang kayo iti asawam. Ay, basta ka sa pulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, Nakasaritak mo na Uncle Juan nakapsat day dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagak kan kwa na. adda kada kayo nga agkapsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ila kumiti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Uray ng kalmawan. Kaya't nilisling ay lakon ti family house yo. Ay, saanin ang makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house me. Kahit niya nga ron ti plano mo ita, Pablo. Jak ilako ti family house me. Kaputa pagnanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilako ti dagaken balay. Di namat madagdakamat dayta idi. Uray siyak nga ron kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan iti balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house me, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinampot ko timay ditoy. Gapotarimor ni Nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mula mi anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan mano aklaan nga may pasyar diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga't ibagbaga na kin Uncle Pablo. Kaya't ni Auntie Leslie nga ilako minti family house. Tapno adda kan umot bingay na. Anya? Kunak man no amom day taba naginsan. Diyak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa na sugaran ni Nanang. Ha? Ag
nagsugsugal na Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa ang napudot ti ulo ni nanang, no kasya maabak iti sukal. Ay, sus. Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko yung pagkadalan. Imposible day tayo, insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayan ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Ape nga itala sumangpet ka. Ha? Okay. Napanak iti balay da Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo ng Uncle Pablo, nanang. Kat! Adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papanit di pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas ka masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno dan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saan anas kan nga ilako pa ti family house yo? Gaputa pag nanaadan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saan anas kan nga ilako yo pa da family house? Kukon da da Uncle Pablo. Gaputa at damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya. Kat jakmeten makitkita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idigan kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kay di sing-singir day takon kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet na kiday. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan sular? Gaputag kab sa tamat? Jak umanugot iti kayat mo ama pasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latta nga umay di ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot tin bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nga gragot ka launay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kayak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot ka launay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta. Kat nagbak ng tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano. Isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong? Tiyakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo.
Auntie Leslie, itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. At kanu sana na sayata mapaspasama kita ijay. Anya, Mapantayon ijay balay ta tatang. mabitlaeng, tagpalasak anak ko. Anya tinapasama kating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya, No jak madaramidan na ita. Ipabalod dak. ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. Anya, Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie, Tinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagpambabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na kuma. ading ko. Saan la dagiti gamit ti may dainana? Nudikat alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya, Awanan ti pagnaudan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong. mala. Di mon pagparikutan day ta ading ko. Mabalin nyo, ti umyan ni Jibalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpat ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanen ti sabaling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Biyag. Di tao. Nalagsak nga sa sangpet mo manang glory. Talaga ka saan kan ngagsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akong ngagtrab-trabaho. Kan bumaketak beten. Isu kayat kun ti aginana. Kat madipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa adagak. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa naman ang taadagam kat nga ron. Pinusgan naklaang may tamang bantay iti dayjay. Saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan? Agyan ka lang ta ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman nakama ng glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti sasangpet kon. Sige manang, matungpal. Tapaya pinayaban nak manong Margo. Si Mangpeten jaking kuko iti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawon da kami ka din, manong. Saan mo? Isul ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang. Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kada kiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, manong. At ay si strito na pakisamaam na tanading ko. Ala, manong. Awan ba't maaramidan mi? Tama kitag trabaho kami lang. Simangbut kaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpet. Naku na kami ni Manong Margo. Advice stricto na. Ay, urayan Basta saan na tayo apapanawin dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mo't siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko nga na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka kabin, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanya? Saan mo ta kasta? Ngam, kabaalan tangatan ti mangbukol iti bukod ta a pamilya?
Basta gagagat talakit di, apay kit din asahan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal at daibaga ka nagiti trabahador manang. Iso ti kaslapan nakapangulo nagiti trabahador. Isun tumeten ti mangibaga ka nagiti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga ron ang makasauday ta nga Arman. Alay Arman manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Nangakin ko ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaal. Maskulado. Sa barbasarado. Uray kaahit na. Madlaw a barbasarado no ang tubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan madam. Kwa. Mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una madam, mayat kag pasyarita amalam, ta saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na. Basta si katikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Ay, kwa. Kaya't ko asawan. Saan ang maputeng iti init? Kumusta nga iti panangipasyar niyo kanya Arman ka nagiti sabsabong manang glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay, kwa. Magustuhat nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyar dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, abang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadya mabampannog ang milalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Sana ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maababanugak, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanya, tada ka matakadwak. Ha? Uwan mo't kadya, madam? Kayat ko nga minti mawatwad. Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigan. Kituan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka padanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam? Apay asaan? Bastaan anusan nakmat ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwanta merienda. Saanan, madam? Kapabain man. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamat pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga ro, madam. Apay akanayon nakamutin na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka ro ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakikita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala ano sam nga ro dakoy kuyugan. Kasi nga ro diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, magsadot-sadot ka. Namanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanaga pa'y iti sirok ti kayo. Katuwa na, madam. Umay ka nga rudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanya, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na pa naggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanya. Kukwatan ton, tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo, di sinaam ti kayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyaklaan ng ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman.
Pasensya kayon. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yu ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo't ti amo tayo. Oh, apay mo't, Arman? Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no pa naggusto na kanya. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo, Mab? Ay, pakpakawan mo't na, Wendy. Uri kas tuyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan ngagpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungat may surot na? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prosang tirupak. Lukas na, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan na kapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mo't madam. Ambo munti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinuna kasi kalaang ti kadwak nga agpasya. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro ngay surot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag. Apaya pinapanaw mo darman kanti kayan ayat namanang. Amom kadi nga isuda ti pagtaltal kak unay atrabador. Sinayag mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Ngam manang. Isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanyarman apan nakapangulo da iti trabador. Kaya't ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siya ti agpili. Alangaron manang. Baka muka. Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maramida. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ayaman da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pa. Tanasimpot-mot ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasayaat mo't nga rod no anda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Tsak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalasgayam ti ugali na. Ngam, adan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali ti napili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da ijay. Nakarikreklamo kang naglastumpay. Kabala kapag balbaliwan, Margo. Iso saan ka makibibiyang? Ha? Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manang. Kas ka ni Arman iti. Kasapulan akaduan ng akanayon ama panmang bisita ka nagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglak at trabaho. Nasaya at tawan reklamo. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Ha? Binigat ko na, madam? Oh, kita adan reklamo. Ay, saan, madam? Saan agreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo. Ha? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo maroon. Ay, talaga natangken dagiti masel mo ah. Talaga amayat a pagkaptan. Apay nga nga pagayat yun umay dito madam. Mabannog kayo lahat. Gaputa kayat ka akanayon a makadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Kalaysatan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam? Uwan ko naklangaruden. Anya,
mayat ka ngagbalin nga asawa? O sige, madam. Umanugot ak itikayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanya. Ah, sige, sige ah. Sweetheart. Ay sus, manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok tiyar aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awad to Apolos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy ti daga. Tasikan ti agbalin ambos dagiti trabahador ta. Agpwesto, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak na ta. Wen, kunak tumad. Noan niya ti kukwak, kukwam metan. Ayos! Ayos ha! Mayat nga rin duwas ka, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di kay patay-patay. Agtrabaho kaya lang bag. Nudiyo kaya't amay kat kayo iti trabaho yo. Ha? Saan agad daw? Maasik ako ba magkadakabay? Sigod mo't at trabador ka. Iso asik ka kumati at adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinaguntok nga gunggunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Pagkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti ururayak nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod nung ayat mo kanyak, Wendy. Kat di may sapi apakaragsakat. Adda itod ti amo ta libre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Wen, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nak insukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat bak ng kamutan. Kaya masigurado, sa anak mo't nga anaragsa. Gaputa saan mo't ati ay ayat ag ababay ti makadwa kay titong palbiyan. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadinak insukat iti kinabaknang, Arman. Ato sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga rin, sweetheart. Iso asa na mabalin ang maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre ba na? Anya, ready ka? Mapantay ti bagbaga ngayon ti sorpresa. Ala, mapantangarudan. Excited ako. Sumang atak pa bantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki Jai bakit? Mabalin ka di sumurot ha? Saanan, mabandog ka lang. Sige nga ron. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay, nabambanog ako, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti imagbagam nga yan ti sorpresa? Ay, Talaga ka di asaan mo nakabawilan ti magna? among matabakot akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay? Alang nga ron, kasi kamay. Oral dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtag na aginanakan.
Di kamot mangrabak iti kasta agardo. Arami dagtigas toy. Tapno matalikwak di kinabakang mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim ka to. Ha? Naggardo kan, Madam Glory. Pasensya ka. Chloe. Di kayo. Ala, tayo sa pang-pangur ko kanigato. Goodbye. Kyaman at nadimtag ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itay patulong ka nagitipan na kabagitiling Agyaman akmanankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka, trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayo nagtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat tan pakitrab-trabaho ka daga. No kasta, alaam garod na ito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko ka na kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmamkuman, tikas dyan na pasamak, Manang Glory. Nakabut-butay. Narigat ti bastag tariklatan, itig di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict, kat dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbang lakit din, tangatiliw matlaang tiyawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem to na naimbag ti pakirelasyonam. Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan may sa bakit akon. Jak kayatan. Biyag. Di tao. Gino, pumanaw kaming itiday to abalay. Ha? Apay mo? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kaming ti landlady. Kat, sa dino nga rin ti pagnadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Amangan no adda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sika ti makaam mo, Gino. I-text na lang nga rin no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tanusandan nga gabang. Agpampanunot ka di anak ko. Anya ka din da ito nga aramidam. Kastoy langan ti mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwarta. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakamukan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mag. Kat may mayat nga rog ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairuamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mag. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdanos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tatlada kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay.
Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatak ni Corazon, nanang. Pag ngaasim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day di tatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho, nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo, Uray na idumduma kiti matang nagiti tattao. Okay lang? Tamok mo tang naragsak ti biyag ko, nanang. laglagi pa anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-rupa pa'y laang day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyonam. Pakpakawan mo ta? Di uray wawan. Pagan nanok kumamot na dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang nga anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Ah, sigurado ka ka di? Wan, anak mo tinti pang ibilbilang kiti anak mo. Isa na patagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanangay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manan. Sige, mangan tayo nga rudan. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo, nanang. Umuna kayon amangan, sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan na. Sa anak akumportable, no kasangsamok day ta ako rason. Ninanang mo, makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaud dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga ruda na, nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi titunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayam nak iti apo ko no kastalaan. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang, nanang. Kasla po ko yun, dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo ta? Anak ni Corazon iti kinabalasan na dayjay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na yan. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Akit wan mo, kailiw ka nga rin. Kano magpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagplete. O di pauitan kay di kwarta at no tapagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Ang kita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamot ti mga awir iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasinarak na. Adda si kaswan na, nanang. Ul-ulbudan na kalaang dadya babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na tibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito'y balay. Adda lalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasin no ituloy mo pa ilang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Guston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamot padaksan ni Corazon na. Mala, adakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatay kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko.
Agyaman nak itim pasangom amakang, Anthony. Nag-enjoy ka ka di matlain, ti data. Wala. No, kaya't mo, sumurot ka lang ang kanya. Ah? Sa dino? Pwede, dagos ko. Tapno, anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka di, ngay magakin ka, nabayagan na nagsina kami ti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kani? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga ron, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kang tono ka ano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan mo't kan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ka ti anak na ngay. Nabati nanang, agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si Murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngaman niya tinarabid mo. Binaliwalam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da diya tao. Tilaang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnosok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Hindi ka man nagbalin nagraraman. Babae ka, Jenalyn. Uray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanaga. nanang, Masigurado ka napintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko. ala, agkapi ka pa eh, David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapik ah. Kasta talaga. Kaya't kati asawan na ita, aklonan na kon. Eh, kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang umaya. Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin taom. Mariknakmat nga roday ta, kat agyaman ak unay, tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga mina talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, wanag pa iso. Ah, Ikang, umay ka dito anak ko. Ne, naglamang mata. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron, si kamat ng titi Makdar nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Hindi namat umay bisitahin ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ako unay kadagiti pang magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yokin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kaya't kula unay ngagbalin amanukan. Tanasingpet kan nagagut ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakbat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya.
Ang uli magkamanto ni nabanugak. Oh, nakaluto ka din. Itay pa ya. Nukas tangaro, dagidasarkan tamangantan. Nabisina ko na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin nyo ka di pa iti kolehiyo ni Ikang. Wala nang. Ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na uping. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo ila sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana ka si ni Ikang. Patya kadumtang tumot lang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na ngayon pati na kanyak. Kumusta nga iti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo iti scholarship ko. Barang mapagkasat anak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman anak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel, saan ka di pa yan nagawin? Saan pa'y nga ron? Anda ka no practice na iti pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iti pagadalan da nanang. Congratulations, anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman na kunay, nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lagtaan ng subsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa banak ko. Jakmat nga ron maawagan timbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, anda mawawang nanang. Mabitla nga. Hello? Asino da ito'y? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David iti ospital. Na kami dito emergency. Kala tasim makiti tiyan na. Kakalingatan. Sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, Ikang. Anya, diyak ka muna niya taramidag. Dakkal ti mabayadan. Kat awang mat ti dakkal nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ha? Ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo? Ibagayo ti itig ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak na itananang. Panawan mo tan, tapno bumawi ak matiti ado a sakripisyo yung kanyak. Saan dino tinagapwam, Corazon? Napan ko impacheck up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo kasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakuling-kuling mo, tibadok. Agurigor nga rod ti anak ta. Diyak maisa par nga aramiden dayta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumong patpay na. Ha? Di mo ka di maawatan timbaga. Impacheck up ko ti anak ta. Tagurigor ka nga rod. Pinagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. Nukas tamot lagayang. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Ha? Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan, tado payasao. Ala, ako kusa maamin na nagamit ko iti anak mo, tapumanaw kayo. Isumat lang awan may tulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak.
Kumusta ang tirik nga, David, lakay? Dakkel samat tan ti bayadan tayo iti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya, Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo tan pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. binaybay anak na takuman bakit. Di ka kumamatag sa iti kasta. Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdaman ay jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Mrogyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasan putan na. Sige nga rod nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng. Agi na nakamot anak ko. Siya pa'y laeng ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kitiagos nga mga asikaso kanyak bakit. Rumbang lang nga si kasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kiti garden. Adda ni manong mga si kaso kadagi jay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo ti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitahan no madamdama, lakay. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang na kaya. Inak kita no sino day jay. Corazon, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat na pasamakan ka. Apay akas tamat ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat. Tanaulpit ti lalaki asim murutak. Janalin. Anya, Sapay nga kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagpasulak. Ngampatyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't makita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaag ni Ikang dito eh. Agab-abang iti kabang-ibang nga ili. Taas idag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaan? Awan makunak iti asawak, kaputan na saya tataw ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramit ko. Kat impatagyo ti anak ko. Kaputan na itati may parben, Corazon. Ti basol mo, kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wen, siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Di pa nang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiim pa ay dananang Jenalyn kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak na unay. Tasaan da ka abinaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti ang subli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa.
naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-an usak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na Iso ang pinanawan min. Alang nga rod nanang, agnaat kayo ni ti pagababangak nga apartment. Saan pa nga min analpas ti balay nga ipatpatakder ko? Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nakakagura anak ko. Biyag. Tita. Uy, Marlene. Asino si Kabit Vidi call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday siya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasal? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipudno kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tanye. Kaslasaan na mapagtalkan day siya akaloy. Ang mga nulukwon na kantulaan. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadim tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagay man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan na kagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gayaman. Uy, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibos gayaman ti bagas tayo. Maudin day ti insaan ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May idiwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling-galing nga ang sarak kayong tumadamdam ha? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ng inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rodano kasta. Wen, Kat, apay, di ka pa agawid, Marlene? kwan. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Kastaya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kana. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Juan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang aming ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano nga eh? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y matlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayo, Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngang kayat ka pa'y ama-am-am mo anay bang. Isumod lang ti turong na. Amo ka kayat na. Iso asan ka madanagan? Taay ayatin ka la unay-unay. Alakap no kasta. Un ang harod. Sung bata kun ti panagayat
mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Higit datangar ko na. Wen, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro no ubiyak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asa nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Masingpot day jay. Rumbang laan, tadjakon kaya't ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti boss mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsala at ano kasta? Wen, tatang. Oh, ape anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudoy jatalon. Kasta ka di, tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to'y jay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Ape, akasla narabyan ka uni ang nagawid din na minsan, Marlene? Wen, abi, tawan nga minan nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke tay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen, abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen, abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Basta ka di. Mabalingag sa harap tamanin ito nalandama. Ay, kwa. Ang mga noadupay ngamin ti aramidat dito'y pagtrabaho. Mabaling ka di nga inton maminsanan? Itati kayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho, munos siya kanubyong. Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo na, Marlene. Sunganas ko lang na siya pitong palang. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara? Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka dita kalpasan ti biyahik. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalakmuan niya ka nobyong? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wen Marlene, birthday ngamin ti barkada. Makiatindar ta. Pasensyakan, Kaloy. Ngumpulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, ape kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ang matitirig na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbakwara. Anya, ay, tinasayaan. Mabantalangin ni G-Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayan. Wan nga rod, abi. Asino ngay ti amati sikug mo? Ni ka di Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Ape nga intulok mo. Diyak pagarupan na kastoy ti pagpanagal. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy amasikug ka? Diyak pa'y imbagbaga, abi. Ibagam atap nung maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamun di ka sa saad mo.
Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga kaloy. Kasi kati ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya? Ni, pingi akas na tisumbat mo. Kasi ka lang ba't tinobyo akasin sinarak ko. Alala. Wane, kat anya nga ron ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umaya ken tun bigat ti balayo. Urain da kijay. Rabin, ngam awan pa'y tinubyo manak ka. Kura man no umayita. Wan nga ro tatang. Ngam-urayin tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahin na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao ko! Umayak man! Anda magpukpuk ka o lalaki, anak ko. Ni kaloy day jay tatang. Napaingay, kaslan na baratik may. Mabiit na ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay dadagas sa'yo di day ta. Tinapatag imaya. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak tiyo. Anya. No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta. Anya nga ti plano nga ramidan barap. Saan kayo magdanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko itanak kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, kaloy. Kano kasta ti kunana di iso ti matumbal. Iso ti masuro. Kalangaraw. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko iti kabiitan a panawan baraw. Wan wan. Ariglado. Anang, masikugan tinubyak. Kat kuna tayo amana amas sa hapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo talaga ti papay mo. Kahit kano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Iso nga ro da mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya? Kahit isaganaam nga raw dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit ka nga agkasaraw ang maggayang usarap. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tang kasikog mo? Nasaya at latamat abi. Wen ata manumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din tina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditan. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nulanga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasimpot gayam. Sapay na kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ron ang mutatang. Saan ko ang makunta? Sapay agsaksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag ka mo't anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasaro nagtipan ang sakit na. Alala ka raw, mapanta nga ro din yung ospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan.
Ngumawang pailaing bag. Hello, Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, basta mo't balasan ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di ang nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sumsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo titi dayja tao. Paliwawon sa mo dayja anak ya asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga madakamalatan dito'y balay kalaw. Masadutak nanang. Kun kabailan na dayjay. Adaman ni tatang na kadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kita ang jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Intun rabi intun nga mapanak nanang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itakala ang Kaloy. Oh, di ka kumamot na nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isuadyak na kaawid. Sana bale, at tamad ni tata nga kadwam dito eh. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ha? Saan mat ah? Patpatsim tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagay mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun, kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, tsaka mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailang no di ka pala sumardeng nga sumanaw. Maglablabas kang Kaloy. Nika! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidin ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin na ni Kaloy tikinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may sabli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi. Kat anya ti planom ita. Diyak pa'y amo. Nanya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbanan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalag. Kitraben, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginatata. Irwariyo, nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpukaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko ka? Adda ka din sa balim, ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito eh. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin? Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Mauray awan ka. Iso adi kang ang pakita ka na kami.
Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamunta sa awang. Wan tatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangranan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ka. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman ak tatang. Ned, adawag mo anak ko. Ninanang man. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Murky. Natayan tanak ka. Anya, abay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan nga nabalo ka. Awan ka din plano mamakirelasyon manan? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot namin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak matlaabalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga naimbag ti ugali na. Tapno saan ka man na may lawan. Narigatan. One friend, kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak day dyan. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y man. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manan. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapod nung kanya. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo marudan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, ganda ni Malpasan tinagdak balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka una itanak ko, then itapo ko. Patpatgak namin idang agpadpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kanayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Isungagyaman ak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adda panubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadang tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparaken ka. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Tita. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay ititunggal maysa. Biyag. Tita. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tamal kading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni Japrod. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramitak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungan ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan. Sipod pinanawan na kami kadagiti uping.
Bareng ni Kiara, ti mangyaon ka na kayo itirigat. Maasya anak nga rod kan kwa na manong. Isu pa yun ti agkastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, adingaw. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uray siyak nanang, kasapulak matanti kwarta. Kaano'y nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaradawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't yung makaadal kami, Nanang, itudyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agado ti bagpagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayang kwartayo kat. Ala, itadyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyunin. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinanggag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanopyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko ba'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da igadal. Day tangarot kat mare. Ay napasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidet. Okay lang mare Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanya. Jak ida mabantayan na kanayon. Tamumot mare. Makumikumak ang makipurpurdiya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, pasino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlupasan nyo kumapay at ipanagatal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikan nyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata ko na agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay di nakmanrabagan iti kasta anak ko. Pudno matipagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpadunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na da kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namari. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro saan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, mare. Ay namari pangaasin. Patib karang ti pakinakin mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo ba nagayatan ti kasta na pasamak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumar kami iti nobyok nanang.
Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamuamang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumuat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas na tigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan ako, Manong Waldo. Andat na pasama kaya. Pimanawon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ka pinalubusam ang pumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumati ugali ti anak ko. Noon niya ti kayat na, iso ti matumpal. 22 na pa'y lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nagdanda ka nung nga itinubyo na, Agabang da ka no. andyan pinasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang aruday, kastapay tinapasama. Diya ka muno kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadis maya daychay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlat kan tipod mo kin kuana ading kau. Rumbang amaamuan na tikasta na pasama. Di ka gilimod kin kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Agit kataon nanang. Anya, taapay mo. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gatang. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay moten. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Masakit tulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kan kasjay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Hakikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pauitan na kayo iti alawansyo. Isumay tagdisdisnudo amang mangtad iti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, Nanang. Ipauit kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, Nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan, aya. Apay, Nanang, adda ka di parikot? Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya, apay ka no, Nanang. Kurang ka di ti maipaw-pawit ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, Nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya, Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. mabaling ka di ang makasaritak ida, Nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabi, mabutang kan mabainta.
Una yan, kunak lang no mapaglipas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad na nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilangan balay na nga ipatpatakder na ti papapanan ti kwartana. Ung gayam, kumusta ba tan gamaylan kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin iti na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kintaw iti kwarta. At nakanumot ti sansadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan iti sentro. Ijay ang makipurpur diya. Hay, kaasida mo nga rod ah. Di danto magamin tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang trabaho. At ang tulat na siguro may tiswerte adumten katakwada kabages. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti habang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Day tangamin. Tailon unang tinagpasikom. Manang, kimutungak pa yan. Kurang ti may papaong nagmingagi na. Ala, orayan ti ipawik ko. Ay, agyaman ak, Manang. Pasensya ka na, si katin message ko. Awan nga may nanamok nga si Kan. Si Kalaang. Oh, Peter, aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga noda kwartam amabalin amabulod manang. Ay, pasensya ka nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tib ni manang kiarakin ka? Wen, nawadwad mo't basit ati insent na kanya. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mami nanumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan na makita na kati asawak. Amangan matapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga ming ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasakulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kasakulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? Numano ti kabagilam nga ipawit. Isulatan, manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sang ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagrigrigatan na mutpiman na siya apalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mo't nga amin, mare? Kadasad-sadot jay tuwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo tun ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawidan. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititad ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagasat da kumakit di ta da ni Manang da amang paadal kadakwada.
Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo malaan ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng mo dagiti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laeng pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay ay? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta. Unyaw. Ang mga nodamitin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatijak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa amoy lati lipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong, numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaisoy dya, broda. Wan, manong, kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaata, baka sapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakat abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala na. Saan na ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Imbawag damot la kanya. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka, nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga uping, kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada. Saan ko idadadadaulan ken ka. Ngam kayat ko la amasursuro damot ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yung kanimanang Kiaraya. Apay akas dyan mo tanti pagbaga na kanya. Dinakpayan ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibaga ken manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo ken Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawang. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan nga eh. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tag numar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kabsat yo. Oray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Suruan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang. Agyaman nakikitulong yo kanya. Nagpasmut lang ang tibalay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, nanak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban no. Ta saan mat alas dayta. Wan, anak ko. Anyo tararamido nyo dito, mana?
Nagsina kami ni Tinobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pa lang ti pag nagdanmit anak ko. Saan mabalin Saan ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilang dilidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton sa bato. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman na ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan lang ay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang nga pagdanaga Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa lugsudot ko makankuana no mabalingag na kami iti balay na. Ha? Tinobyo ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha? Pangasiyo di man sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumitkat asug-sugsugan ni Manang yu anak ko? Kan may sa, basol yun no, api akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jack maguston ti kasta pa nagsasaong kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaongon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tagdakan Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni Tikas diya pa nagsasaok kitay, Manang. Kasangumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan ka Manang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka Nanang. Adlaw gali ni Nanang adi mo ammo. Idi nagabrod ka Manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling. Saan adi maudawat ni Nanang kanya. Kat no anyaman ti kasasaad yo ita. Saan nyo nga ipabasol iti sabani. Sakbay ang nagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya kinaramit yo. Itata kinuntra ni Nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni Nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni Nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramida kita, kasano ang makasuro kayo? Kan kasanumat ti masakbayan? Awanan na. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. Ha? Manang, di mi ka di mabalin ti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni Nanang laang ti kadwak di tabalay ko. Jakon kabaalan ti kastoy, Peter. Nadagsan unay ti trabaho dito garden. No saan nakatulungan? Awan ti kanin tayo iti anak mo Manang. Iso nga ganos ta Ay, no tinongpal ta siguro ti karita kami Manang asay-sayatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo ta ken Nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamat dakkel abalay ta akas kani Manang. Nanya ngay nga ron. Kitkastoy mo tabiap ti pinili ta Manang. Takderan ta tapno awan ti makuna ti tattao kadata. Nang runa dananang ken Manang Kiara. Ay, amyala. Ituloy ta nga rudan tararamidan ta ading.
Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo kan ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day takan kwa na, saan ket amang gundaway ka. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Awan manan te kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manan ni tatang Joey. Awan mo titis ni Mang Putak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo ngamin ni tatang. Iso akanayan arumuan. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kung adapay kwartana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukon dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat amukon manang. Into nagawid. Zero balance manin ti pitaka nam. Sipod pimusay ni nanang. Kastang ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at da kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto niyo. Di mo matimbagbagang at nagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay ha? Un. Da ading ninita kan ading Joey dagita. Ubing mat nga dayo tilangada ngamsi ka. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, parwarag pa ila ida. Mabalin ka di nga ramidam data. Wen, mabaling. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtong palday ti kayat ko. Na, panawang ka pa yung dito silig ko ha. Di ka rong rumwa. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Sino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa lunsod ni Nita. Mabalin apumano kayo pa ilaang dito'y balay. Tapno masulo mi kinig Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pa ilay istor ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo? Ibagayo pa yan akakabsat na kami kini Joey. Agiwat mo ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Huwag gaya, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo kasinsin nyo, huwag? Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanan tado asao, agteksak to, numabalin yun tagawid. Saan ngamin akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay? Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka nun di babae nga nyawid ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kinitatang. Amumon kisumbat day ta sa ludsod mo. No kasta, nobya naman hindi dyan. Di mo't mauma ni tatang. Hindi na palabas sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yakam mo kinitatang. Kita ang mga nutulado mo't ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kinitatang? Siguradong laang tatalaga ang makaraman ka kanyak lukas jay mo't karamido. Un ka din. Naiada kayo man ang nagkabsat dito isturkon. Siguro, adaman bisita ni tatang yawn. Anya kumapay nga ni Nana Rosa. Ay, no kaano mo talim makayan ti amayo. Isumot ti pa nag-chichiks na. Di namat kayat ti dungag nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namata na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Masaya nga nakmat iti kwarta nga igasgastos na para iti babae. Ngam awanan maaramidan mi. Taagunget mo't nubagbagaan mi, nana. Manmano nga minti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. At baka
kada akon Tonyo, my loves. Maganan nagkagwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanya. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Ah, sige, sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayunan mo ta. Anayo mo na 5,000. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige, sige. Layo na kulit ang my loves. Basta di ka mong kanya away. Amangan mo makasarak ka to iti-ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanya, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangloan kanya, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak? Nalabos ka mo? Saan mo ka? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabi, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot maninday jay. Nakababainan kininana Rosa. Itay pa yung data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Inita, Joey. Wen na Rosa, rabi imot nga minan. Nalangaraw, tagsaraak mo dito store ko. Ay na, narabian kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam. Agulay magkadita. Di kay tumat nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo? Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang gaman. Kasano mo ngamin, naibos manan ti bagas, syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamat kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu tatang. Guston, dadakkel kayon. Rebeng na, da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo. Tawag ni tatang manang, kasila makaungat. Kinuktaran na pa iti planggana dyan waraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbaga maya manang? Imbagak laang mat, ano adda kwartana, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnuman. Amumot ni tatang manang, imutan data, no babae na, kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan, no ngay saan. Day tati sana mapanunot ni tatang manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga, makaamu iti biyag na. Mare Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanay bagmanta nagkita ta dito paradaan. Kumusta ka ngay? Nasaya at mare, sana unayan arumrumar, tasyak di mga awer ka dagiti apo ko. Si kagay maray, nag-purchase kan samad. When man mare, tanay, naibusan tayo lako kay J-Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak ang maibus tilakom, tapno saan ang maista. Wana? Ay, wan gayam. Imay dagijay kakaanak kam ijay balay di napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Apay kumangay kat adamot ibalay damara. Ada ka numanan inyawid ni ading mo babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na tikas tangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagijay. Nabayagan sipod na udi asinarong karak ida. Ita, kasta pa'y lagayam tar aramidan na.
Imbes agastusin na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anak am taggasgastos iti kankananda mare. Bakitam day tanga rabid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, taumayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni Mat Joey, ang klase naman ang. Nasaya at matap no maibagak amin na kayak ko nga ibagakan ka. Ne, apay, anda ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, tunyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamay, nabayagan na panawan, apim mo sa itasawa. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, nga magsisinukat payla tiyaw awid mo. Nay magkumaan, no seryoso daken ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Adaman wenno awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Padagkunam ka di, kat adapay patid mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay uwan manang, ay wanan dakto. Adudang to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agbatangken ti loko, mare. Ipilit na ti ambuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti tunggeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ke baribar dagiti sumbat na. Relax ka lang mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinaga. Ngam dinak met ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatang. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ating ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, mana. Manang, agoy uyak mo't ni tata. Adang samot tirikrik naan na. Wanaon. Ninita anak ko. Yala anak man iti danom. Makain inumakon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Diyak ka palang ti tumakter anak ko. Ibagayo ka dagiti babae yo ta umayda kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo apagturugan da. Awagan nyo ida, ta umayda kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kasimot ni tatang. Tagali, pangagaklaan ni tatang, tagnumang na. Nalawat ibalay, tatang. Nasaysaya at matlaang lumangasawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangayuan kada kayo. Ay, agyaman ang anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan da kon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. sana anak. Lakaya ko. Kanakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kastangag sakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, sana anak. Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anyo tar aramidam dito kusina, tatang.
Ala ka di tinaluto amakan. Ada ti ginatang ni manang mo anay masama sida. Ada, tatang. Mangidasar ka man nga ro di ti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga asawa man ng tatang. Mano abulan mutan awantin niyo awi jo babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya, May mayat naglaan. Nung mga asawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nukas tama di tirik na yo. iti kastoy nga edad ko. At nakatapay mangayat kanya kanak ko. At da siguro tatang. No at dati kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ako nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayong tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sa wanyo manan. Tapno at da mga sikaso kada kayo tatang. Oh, apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay tunyo. Barik nak. Akagurd akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pinitindak mo ang mga asawa. Sapnoan ta ka ng mga sigaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakom. Rumbang laeng amaragsakan ka. San ay akas ta ti kayat mo? Yeah, Ay kayat mo ti mang isang sangpot iti babae ije palayo. Marang. Basol mo mutlaeng no apay akas ta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumot la iti aramid mo. Manang, mabaling ka nitag na dito'y dakil abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnag, sana mabalin. Ta sigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangig mo kadakwada. Anya nga ro, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle. Wan, apay ka de. Napintasan niya. Wan mat. Apay no arman nyo. Arman nyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ito'y kaanakan ni Nana Iska Yistor Diyan na pinta sa para bantay na Yistor. Balasan ka mo pwede siya tatang. Arman nyo ka din. Barang kaya tanda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta nga'y magbagayaw. Didak ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yo ang mga sawak man rin. Tapno saan kayo amarigatan? Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanan da ko man, anak ko. Pagbabawyak lagi dahil inararamid ko. Isa pa nga asyo ka diya. Tatidak kumamot papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Tanagbabawiyak tinararamid ko. Ala, di kayon agsangit tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno manglit na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kumanta. Huwag tatang, palagip lang dagita kata kayo. Uray kas deti na aramin dito kalabas. Patpat ganda kayo lahat nga mami. Agyaman na anak ko. Tauran no kambalay na ganyan arapid ko iti kalabas. Napatagak lang tagayam ka na kayo. Katuan mo. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Kasaan da kayo akaguran. Kaya't da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matanan. No nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatag da ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko?